ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯤꯌꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯌꯦꯟ ꯃꯇꯨꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯕꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ Department of Biochemistry da Assistant Professor oina leiribi Dr. Pintubala Kshetri ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Malemgi oina honglakliba nongju nungsa Aying asa asibu laksinaba khut tingthoktuna thodang lawningdrabadi amadi pothok marang kaina puthokpa ngamdaba leibak-singdi lakadawriba mathangi chahi 15 asida chahigi oina hana phanglamba ai gi chada 18 hanthana phangbadagi awaba hena nanggadawri Germany gi Potsdam Institute for Climate Impact Research da thijinbagi thabak tawriba kanglonloi sigi pawdam matung ina kumja 2024 dagi aying asa gi khal kairakpasina malemgi oina sel thomgi phibamda Chauna akaiba piraktuna Chaurakna $1 trillion kuntra nipal mangani haina Jeksil warol fongdokli Chahi sigi April 15 da fongkiba Nature haibase fongda yawkiba ayinga sagi khal kairakpana malemsida pirakpa yaba jaithengi hiramsida thijinbagi achauba thodang lauriba Luchingpurel Vaigyanik Leonie Waynes na fongdorakpa matung inna makhoina hiramsida thijinbadagi phanglakpa pauchak pumnamaktu yamna gupna macha khaina nainabadagi poloida phanglakhiba mahaiduna utlibadi malemsida khwaidagi chaukhatpa leibak singni haina singthanariba Germany France amasung United States yauna lakadawriba mathangi chahi 15 sigi manungda malemgi leibak ayambadi ayinga sagi khal kairakpasina chel thonggi phibamda sokchilakpagi achauba chaitheng ama mayoknagani hairi malemgi oina senmitlonda sokchalakani haina panariba leibak singi manungda kha Asia su yamna kanna panari kha Asia amasung Africa leibak sina senmitlonda hena sokchilakani haina atopa thiziloi Maxillian curse na fongdokli wafamasi malemgi akhanaba mafam lisingamaga chatruki haukiba chahini furomgi nongju nungsa ayinga sa amasung khomjan khiba senmitlongi pauchak sing adubu nainabadagi fanglakpa warolda yumfam oiraga haibani Thiziloi sing asina makhata na haibada makhoina thiziliba pauchak sing asida chap chaba akaknaba leitaba amasung mafam gi matung ina nongju nungsa ayinga sa khetnabagi matung ina aida hantharakpagi chang asi manadaba ahongba kharadi adumak leigani chada 18 dagina chada 18 faubagi marakta leigani hairi Vaigyanik sing asina amukasu hairi chahigi ai hantharakani haina panaribasi yamna chawi changsatta henkalakliba temperature degree Celsius anigi makhada thamnanaba thadorakliba carbon sing asi hanthanaba paikhatliba thaurang sing sida changkhiba sadingdagi chaurakna saruk taruk hena henkrabani senmitlonda yamna akaiba piraklibasi maruoina hengatfam thokpa changdagi sabagi chang henkalakpa asinani adumoinamak thiziloi khutpu asina tongan ba mafam singi nongju amasung akanba nonglei nungshitna chingba maram kharadasu mai onsinduna nainabadagi khangba ngamdibadi senmitlonda yamna chauna sokhalakani haina panariba asidagi chaurakna chada yankhairom hengatkani adubu mafam gi matung ina ahongba kharadi adumak leigani equator ga nakna leiriba mafam singdadi kari ahongba ama amuk lakadawriba aying asa amasung nongju nungsagi phibamda yamna chauna ahongba lakpasida equator ga nakna leiriba mafam sing asina setminlonda hena akaiba pigani adubu aying asada ahongba lakpasina awang amasung kha meruga nakna leiriba lamdam singdana khudong chaba kharadi hena phangani atopa mana yamna ka hena sabasigi puwari hangatna yenglubada malemgi oina carbon thadokpagi chang hanthaba amasung chahigi lakliba ai gi chang yamna nemba equator ga nakna leiriba lamdam sing asina hena khudong chadaba awaba mayuknagani aying asagi khal kairakpana tongan ba mafam amasung lamdam singda piriba akaiba sing asi changchap manadaba asigi maramdasu thiziloi khutpu asina tungda oirakpa senmitlongi phibamsu mangjongna takli oirakpa yaba akaiba sing adudi yamna sagalakpana maram oiraga tropical lamdam singda leiriba leibak sing asisu khudong chadaba kaya mayoknagani makhatana sabagi chang asum hengalakliba asina tropical lamdamda fongdokpa ngamdaba amangata kaya thoglakani haina thiziloi khutpu asigi mathang khanba Potsdam Institute ki Department of Complexity Science ki Thoburel Anders Leverman hairi
ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯥꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯗ 60ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯆꯥꯗ 90 ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯅꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯛꯊꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯄꯪꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2,100 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯗ 60ꯗꯤ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯦꯟꯁꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯁꯨ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅ ꯆꯥꯗꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯛꯊꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯎꯃꯪ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯅ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯊꯥꯎ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯕꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1950ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 1.1 ꯍꯦꯟꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯆꯍꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2024 ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯈꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯍꯩꯕ ꯂꯂꯣꯟꯄꯣꯠ ꯁꯥꯐꯝ ꯀꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐꯣꯏꯜꯁꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯟꯈꯩ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 1.5 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2030 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯕꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯆꯥꯗ 94 ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯅ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯁꯤ ꯏꯊꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 3 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2025 ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 38 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2024ꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 1:40 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 50ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯂꯣꯝ ꯁꯤꯠꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯠꯈꯤ
ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯌꯨꯝ 15,500 ꯔꯣꯝ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯋꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ, ꯏꯆꯥꯁꯥ ꯄꯥꯈꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯒꯅꯨ, ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯒꯜꯂꯤ꯫ ꯕꯔꯅꯣꯂꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯨꯝꯇꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯛꯇꯨ ꯕꯔꯅꯣꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯔꯣꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯈꯪꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯨꯞꯂꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ, ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯒꯅꯤ, ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ Microbial Technologygi Pambeiना ꯌꯦꯟ ꯃꯇꯨꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯕꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯤꯟꯇꯨꯕꯥꯂꯥ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯉꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ Microbial Biotechnologygi Pambeiना yen matubu kannaba potlamda onthokpa haiba hiramsida wari watai sajanaba Akashvani Imphal gi studio da lengsinduna lebiraba Dr. Pintubala Khetribu ahanma maktada ikai khumnajabaga loinana taram nokchari thagatsari ahanma maktada All India Radio gi program asibu tabiriba pumnamapusu aihakna ikai khumna putchari Dr. Pintubala ngasi aikhogi khanagaduriba hiramsi laktringi mangoinana Microbial Technology haibase karino haibadu sanluna amtang thambiya Microbial Technology hairaga koina maming sina taibasi apikpa microorganisms haidi bacteria oibiyai natraga fungi oibiyai makoi si sizinnarakanda akoina industry da kanaba potlam sing mayam ama puthokpa yai isam samna hairabada koi yamna thaina mamangai da kisu sizinadana laklaba yu sungba hairasi yu sungba da su makhal makha kya gi microorganisms singna carbohydrates sing si ethanol da production tawrini aduga chap manana hawaijar adagi soibum ga hariba sing si jo koi khangdana microbes sing si sizinnarakanda adugumba potlam kaya ama koina puthoiba sida haibadi microorganisms je koi ga tatna thanaba yadana koi ga sagona duna laaba adugum makhalgi jiba singneba makoi singse koina industry da karamna sizinaba yage haitari drug oibiyai chinja oibiyai makhal makha kaya gi potlam sing asi makoi sizinaraga koina industry da puthokpasibu microbial technology hairaga jo koina sam samna khangnaba yai karamba pambaina mato karam dorkanda yen matu si kanaba da onthoktuino haibado adu marik chupna dang thambi matang sin haijaning badi khoi mayamna su uraga khangnaraga leire yen gi matu haibasi khoi yen senpham dagi thorokpasina soroki mataida adagi di mafam jadana langthokpana murunganda mayam dam nong aitaba environmental pollution ama thuonbagi yamna chawba issue thoiba makhalamani ba mase to pa pambi digi thorokpa kanadaba magi waste material hairaseba si mayam thuna tunggiba yaiba adubu yen gi matu di dum pairaga leiba su dum thengnarangani adu maji pathapum dhaba matamda yamna kuina changeba adubu ma mahausa da leiraga su ma matang kuirabagi matungda pathapum thabadi dum tawbudi tawrei tawbuda su matam yamna changi haibaneba sigi topic sigi matangda aina haijininglibadi hairiba yengi matu singsi koina waste disposal tawba matamda masi kanadri na koina hundokpagi mahutta mangonda yamna kanaba makhalgi protein na mayawriba koina keratin hairaga su khangneiba masi koi samda yawi khujinda yawi ibana koi gi skin da bodum yawi ado si yengi matu singsi da su yawri neba hairiba keratin hairiba protein si aikoina microbial gi pambei haidariko si seasonal kana mas akoina kanaba makhal makha gi polom sing do onthokpa yai khudamoina hairabada masidagi phanglapa polom sina koina agriculture da har oina seasonaba yai nitrogen gi supplement amoina seasonaba yai adagi masi akoi sagi machinjak sungba du seasonaba yai adagi cosmetic product makhal makha yamna leikhre ma ki seasonabamse aduna microbes sing si seasonal kanda yengi matu singse miyobada kanaba yaba potlum singda khoina onthokpase masi matangni yai haina aina thamjaning bani sing matang sida yen matu sita yauri ba keratin protein sing matang su kitang thambi bi yaba protein haibasi akoi hakchang sadong sagatpa akoi hakchang da haidi animal obi yai plant obi yai natraga akoi miyobada su oram yamna maru oiba dumba makhalgi biomolecule amane ba mase protein haibasi akoi tatna thana yadra amani adana yen matu daga yauri ba keratin haisina protein gi aduguma makhal amakhakne ba tawutabu mazem thugai ba demna waba aduguma makhalgi protein amani khudamoina haibna aina saichu mamangda panjare mase koi yen matu da yawi hai samda su yawi akoi khujinda su yawi adubu yen gi matu da yauri ba keratin siga adagi akoi gi samda yauri ba keratin se keratin hairaga su mase akoi tonga tonga makhal ani thokna keratin se magi structure de yen kana akoi makhal ani thokna haibi ayeba amana alpha keratin haiba ma
adagi amana beta keratin haiba ma ana alpha keratin sina khoi mammal sing da phangiba sam adagi chagi matu daga phangi se moise keratin da khoi alpha keratin neba adugi yen gi matu da yawrisina beta keratin haina kawi adra ngasi topic sida khoina aina kari marom gi yen gi matu kak lokhachari bino hai matamda yen gi matu se khoi maroina yen si amna chai adun mangondi gi hundoraiba waste se millions of tons of chahi chuppa numit khuding gi hundoktana la abaneba ado laiba posi mafam sana disposal tawdragadi environment ta pirakada akaiba mayam madu nathaina na thammakanda akhoi da kanaba problem da onthoknabagi damakta sigi hiram sigi matang da aina research tawjarak paneba khoi yen khudimakta loina dum apply tawdura natraga akaknaba yen dogumba leibra hoi matang sida aina haijani yen gi matu khudimakta loina mo keratin yawi adubu industrial scale da khoina puthoroke haitari khwaidagi common noina yamna marang kaina chanariba akoi boiler gi matu da oina asengbadi aigi research se tawjabani atopa yengi matu da su tawbi ai atopa yengi matu da khogi color yawba yengi matu sing da gisu hauji yam nauna research tawkhanaragli habidi mangondagi pigment gumba lokthokpa angangba coiler gumba dagidi akhogi maitai yen gumba local gi breed sing sidagi su mangodi yawriba makhal makha kya gi pigment sing ji puthokpagi research so hauji tawri boiler da gi natraga ziki yen gi matu dagi se akoina microbial technology gi matu mina akoi gi har natraga akoi Kannaba Potlam da ngasai onthoi haije ziki ngasai hariba keratin si akoina sinariba microbial gi akoi hingkup haigadra bacteria haigadra makoi sina matokaramna akoi onthoi no haibadu za kamaina matokramna akoigi pathapum dhalibano natra matokramna kanaba pirinu haibado za adugi ngasai whole procedure dong tang thami yam ngai yam phajaba question ni mathang sida ai haijaning ma khak le bacteria khudimangna ma thugai bangamde aduna bu ma nature da dum takai thadana leirine ba haijaning ba in haise aduna ma bu thugai bangamba adugum makhalgi bacteria khara legani madu bo khoina group sibo isam jamna khoina keratinolytic bacteria hairaga chu khangne hariba bacteria singsina protein bu thugai ba ngamba makhalgi enzyme keratinase enzyme haibasi puthorkani aduna maki kaithabagi scientifically hayo haijaragadi mechanism haiba tare ko mechanism se kamai tawge da akoina microbes seasonaba matamda ahanbada microbes seasonariba microorganism sigi magi hingbada magi changba hai tare temperature oi bi ai pH oi bi ai maki adugumba man khwai hingbada khwaidagi nungai haiba environmental condition amadi changaniba adugi condition du da akoina bacteria siga mic haiba feather siga maga interact tawna matamda khoi fermentation so hai ko si submerged fermentation obi ai natragana solid state fermentation obi ai haiba fermentation je tawba matamda haiba microorganism singsina yan hanbada wasagi feather si da yan hana ma si pakkani masa pakshan ganiba adugi matungda mangondagi enzyme sing thadorakaniba ado yamna maruiba ki oiba enzyme ani khak haijaragadi keratinase enzyme hairisi maga adagidi disulfide reductase haiba enzyme maga ani sini yamna chawba magi thodang lowi haitare gi kaithabajida aduna haiba enzyme sing sina release taro matungda keratin sida khoi disulfide breeze koba adugo makhalgi bone ama yawri madu yamna yaw haitare haiba bone sing ji khoi disulfide reductase na thugai gani adugo thugai raba reductase thugai ra kana ngasai gi protein je ma sam compact oni yaw doini ba keratin se protein sing ji tasil laga yaw ba haitare ni ko haiba protein sing je loosen tawra kanda keratinase enzyme sina ma hakse thugai ra ka doini ba an thugai ra kanda akoi magi protein se kaithara kanda di amino acid natraga peptides ka hairiba singse sidai sida mahak se kaithara kaniba adugi matang du yorakanda di amino acid haise khoina ju khangna ga leire akoi di yamna hakchang da darkar leba adugum makhalgi mahak se compound amani ba amino acid singse sidai sida akoi da hakchang da kana essential amino acid ka chu lei ko aduna kaithaba matam da amino acid and peptide ki chang da kaithara ga di yen gi matu oina direct khoina changa da pijaru matam da saroi ma langthor kaniba ma sungsa saroi ma ju khangeba mangon da tumbangam di haibase adubu aikoina mapan da microbe singsi seasonal ka ma si hariba polom singsi da thugai ragadi akoina madu sayen da magi machinja oina pizaba natraga pambi gi magi machinja oina hapa matam da di amino acid amasung peptide oina onthoka da di ma lokshin mangam maneba aduna akoi yen da pizaba su yai adagi di ruminant haigadra akoi kaino singja su san gumba adagi even pig gumba su loina pizaba yai haidi isam samna ngasai animal feed amaka akoina sengatpa matam da ma se haidi akoina animal feed saba matam da carbohydrate ki chang yaudaba yade protein gi chang yaudaba yade adun protein je maruina akoina fish meal adagi di bone meal soybean meal kaina makhal makhal da protein sem tangi haita batare ko protein gi meal se aduna akoina yen gi matu dagi lob yen matu sim yamna hundok na thama pot ma khakne ba kana matana ma se
kanamata kanai haina lawdreba ojana su dum ubirangani akoi yen yom hamama da satseba yen yom hamama sapa matamda yen se hek semak padagina magi loira po phawda magi mahi phawda sambagi mahi se si phawda mina lawweba maramdi kaino sanga yen da pizaba matamda okta pizaba matamda mahi si boma akoi drum poraga yoleba yen gi tungan sida yen pambi daga haba se koi mahi yamna chummi ga na hujiki hariba keratin si kaithana bo khotna bada research rong matamda thengna po challenges me juja sikita kitang thambi be yabra si yam nungai waring sidaisa radio gi khudong sa se lojaraga kitang aina thamjani matang lei ai se tasengbadi ai PhD haitare ai degree torpo matamda ai 2008 ta Manipur University Biochemistry Department Professor Devanandi Makhada isi research tawjarakpani matamno da isa sengbadi protease da work tawbani the protease da work taw kansida okhoi ojasina nongmalaga Pintubala nang yen matu sem tang kaithana ba taw na hai da tu yabre ngo nang phangi ba protein thuai ba ngam organism sina nang micro ngamri ngo hai ada aisu yengon amada salaga no misida khudak sida yengon amada salaga yen matu khara se khulure yengon da sale no misida yen sembam da di amna mot pa da moi chu ale taw da yen du khuluraga yen matu se process tor matung da ai yen kan sida yamna ngakpa moong da nungala kan da yen matu se loi tummaga leram haitare almost tumma lerame angonda nungaiba ma phawgiba phawba sidagi di aina khaleb as yen matu se lambi da su saira le sidai sida aigi research se tongninga tan aise aigi lai duga su manabani aise madagi work se haurakibani ba tasengna haga 2009 dagina ngasi phawbada ai leptana work tawjaraiba ojana khoi asia da postdoctoral fellow postdoctoral fellow oiringai do sida sum tawre ai DBT are chahi mari pujarami madudana yengi matu se thugai rakanda pambi da kamaina har oina season da yagi haibase sigi matang da ai detail research da dum tawjare aduda hoi laboratory scale hagadra dagi field da su khar tawjare adagi demo ai 2019 da Biocare woman scientist amna prestigious oiba woman scientist haitare adugi program sida amuk same sigi yen matu sei project thaba matam da adu laibu fadana phangi adana mu kamai tawgi hakanda yen matu gi research ihan hanbada di koina sagi animal feed adigi fertilizer sum tawrom baneba adubu matangi chakhulabagi matungina yen matu thugairaba matungda thoglaiba amino acid and the peptide singsi akoi biomedical gi hiram da su season ba haitare mase aduna hiram da season ba ki matang sida yam kana area se focus se shift tawrukba matamda biomedical sin is biomedical we se kaitha bodo oidura nate amaji tongan medically cosmetic ta season ba haitare myam taramani keratin therapy kaina koi samda no isabi masa singna samgating handana keratin therapy kaina tawrise skin daga su keratin akoi season riba keratin based solution cosmetic product myam ba phangi ba masi tasingna karai dagi la ino haidi madugi keratin je koi samdagi su lakpai wool dagi su lakpai ai aduga feather dagi su lakpai ai sigi keratin se aduna aina biocare da tawreiba research sina kamai taw ki haikanda asagi bioactive peptide harise haidi peptide sina aini yingzagi basingda enzyme makhal makha mayam gi inhibitor oina yingzagre khudam oina hairabada hairiba sina ko gi tyrosinase inhibitory activity leba samna koi ngongthuhan bai tare cosmetic ki ingredient oina season ba yaba adagi di xanthine oxidase inhibitory maruina ko gi uric acid metabolism da haitare gout kumba da season ba drug ki target kumba adugu makhal makha enzyme yam yengkanda bio adu paper su phongja khe dugi matangda adumaina thingnarakpadi chahi ahum se adu dai focus tawga research se ai tawjagibani ba aduna hairiba conventional oina koina yen matudagi thoglaiba feather hydrolyzed haitare ko feather ge thugai makupsi har amasung animal gi machinjak sijinabagi mathakta haujiti biomedical sector da cosmetic ta obi ai adigi wound healing gumba wound healing da jo keratin base wound healing lai re bauji ma si amna khoi haksang da su compatible oiba ai khoi miyo ba da keratin je khoi da su yaw buni na ma ji foreign oina treat taw da ba ana khoi compatibility oiba ni wound healing da adigi di drug delivery da makhat makha ga gi hiram da hoji angak pa phangna adum makha chathari haiba tare ina masi tawrok na bhona bada ingon da su challenge mayam amadi mayok na ki ada challenges si ina haijaba taraga di ma si namthi ba pairuba matamda ma khoi processing tawba matamda manam namthiba adagidi laina tina poropa yabagi in haizari do adugumba mayam ama lakpa kanaguma mana yen matuse Kannaba Potlam da valorize oiba product ama puthoke na haire khalaseba madamana thengna gadabse aina su thengna jaba haire taragadi ahamba da collection tawbase yen matu tawri masibu tabu mot pa mafam dagi lawrakpani na laina tina poropa yabagi khudong thiba mayam ama so khoi mayok nei ba antibiotic karika seasonaba kaido myam leibasina mangonda phangaiba final product se sidaisida adugumba residue gumba yaukshalapagumba sina maje heyan khoina Kannaba Potlam ni seasonara kanda
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯁꯤꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯔꯥꯇꯤꯅꯤꯌꯁ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅꯗꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯀꯦꯔꯥꯇꯤꯟ ꯐꯦꯗꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯨ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯦꯔꯥꯇꯤꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯣꯠꯁꯄꯣꯠꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯦꯗꯔ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯈꯨꯠꯅ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯉꯨꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯨꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟ ꯃꯇꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯐꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟda ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯔꯥꯇꯤꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯌꯥꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯀꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯗꯨꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯇꯨꯅꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯜꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯔꯥꯇꯤꯟ ꯕꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤꯗꯔ ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯑꯩ ICRꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯦꯇꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞꯄꯨꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯟ ꯃꯇꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯋꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯚꯥꯏꯌꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯅ꯭ꯌꯨꯏꯟꯂꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ Microbial Technologygi Pambei yen Matubu Kannaba Potlam Onthokpa haiba hiram asida Pravabati College ki Department of Biochemistry da Assistant Professor oina leidibi Dr. Pintubala Kshetri ga aikhoi gi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba asi tahanjakhibaga loinana ngasigi oinadi Science Magazine lanthokchaba loijari Mathang leibak pokpa numit pungfam asimakta da taba fangbigani Science Magazine